nk'uko mubibona rero abasore bacu barutashye ubu Igoma ni amahoro. Nambutse navuye Gisenyi nje gukomfaminga ko hano hari umutekano uhagije. Izi ni hamwe n'ingabo za M23. Ndaza felicitation nzishimira igikorwa cy'ubutwari gikomeye cyane bakoze. Bavani muri amahoro. Amakuru wewe bakwitande nawe mpereye iburyo bwanjye wambwira ukuntu urugamba gufata hano byabagoye n'ukuntu byari bikomeye. Haratugoye ariko no hatunaniye, harahangaje tunarahafata. Dore ngibi umuhanda wose ni ibintu bihuzuye kugira ngo abantu babone ko hano haba urugamba rutoroshye. Yego, twanyuze ku mabanke amwe namwe dusanga abasore bayicayeho kugira ngo bayasahure, nyamara iyo abari babasirikare bo navuze amazina bo natwe tuzi, sinzi yuko bari kubasha kurinda amabanke. Ibyo bintu nabibonye birantungura. Ahubwo wagira ngo nicyo nyeshyamba, ntabwo ari igisirikare cy'umwuga, ni igisirikare gikora gishakamwe yacyo. Hari amabanke amwe namwe yahunze ariko yasigaye nayo ari mu mutekano. Biratangaje kuba ibintu babicurikaho baba bavuga ngo abantu ni inyeshyamba. Ni gute inyeshyamba yarinda banki? Ni gute inyeshyamba yarinda amaduka? Ahubwo ngiye mbona abo twita inyeshyamba mu by'ukuri, ahubwo abo twita inyeshyamba atari bo nyeshyamba, ahubwo abo twita ngo si bo nyeshyamba mbona ari zo nyeshyamba ngiye nkurikije uko mbibona. Mu bivuze ukuri niba munarebye no muri video komvo y'abasirikare bari mu bintu kubayinyuzeho, ubu ntabwo bakitwa inyeshyamba, baba abasirikare b'igihugu. Ariko ndishimye cyane, Imana ibongera imigisha myinshi pe. Turapfuye kandi turapfuye cyane, ariko bugiye kutuyobora. Bakunzi ba Narada Big Talent, nk'uko twababwiye ko tudashobora kubicisha irungu. Aha turi ni muri Kongo, ho bita kuri bahita kuri BDGR, aho BDGR ngo ni hariya hepfo, naho turaza kuhabereka aho twatembereye Igoma ku munsi wa mbere, ubwo Goma yamaraga gufatwa n'ingabo za M23 bidasubirwaho. Ubu n'uburyo bwo kubakonfirima. Iyi ni breaking news, nitwe ba mbere dukandagiye aha hantu, tukaba turi kumwe n'umusesenguzi tugira ngo atuganirize. Aratangira nawe abibwira. Bakunzi ba Narada Big Talent, ndabasuhuje. Amazina nitwa Twagereza Jean Damascene. Nkuko mubibona ngira ngo ahangaha muri kureba niho Ngoma amaze kwifotoreza agaragaza ko bafashe Goma. Bagiraga ngo tubamenyeshe yuko Goma confirmed zarangiye, ubu ngubu iri mu maboko ya FC M23. Ubu ngira ngo urujya n'uruza muri Goma abantu bafite umutekano kuko bisanzwe. Munatwe niho twanyuze twambuka Igoma nta kibazo rwose, ibintu ni amahoro. Abantu mwagiraga ubwoba mutinya, ngira ngo murabibona, sinzi niba wagerageza kubereka urujya n'uruza, abantu barimo baratembera bisanzwe, nta kibazo gihari rwose. Aha naho bita ku BDGR, twagiraga ngo tubereke ko twahageze. N'abandi bifuza kwambuka mwakwambuka mukahagera. Igoma ibintu ni amahoro rwose, hari umutekano uhagije. Abahungu ba M23 ngira ngo ibintu byose babishyize ku murongo. Monsieur Jean Damascene, nagira ngo wenda nkubaze ibibazo by'abantu, ibibazo by'amatsiko. Abantu benshi bari bafite ubwoba bavuga ngo hari igihe byabaye nko kuwa mbere aho baramutse bavuga ngo yafashwe, ariko nyuma ibintu bigakomera. Ese ndagira ngo umara abantu amatsiko cyangwa ubamare impungenge abashaka bambuke? Ngira ngo icyo nakubwira abantu bafite impungenge n'ubwoba, natwe niko byagenze. Twibwira yuko bayifashe, nyuma tuza kumva amasasu menshi avuga, ariko biriya byabaye n'ubundi M23 yamaze gufata, ariko harimo ingabo z'abazarendo zari zihishe. Ari amasasu bumvishe n'ahantu bari bitsinze, bagerageza kubavumbura babavanamo, nibwo bahise bamanika amaboko. Ngira ngo wabibonye, tuvuye haraci munsi yo ku Goma, wabibonye tuvuye no ku Rompo Cyugutu. Ngira ngo nabyo nibiba ngombwa uraza kubyereka abakunzi bacu. Nta kibazo gihari rwose, muri Goma hari umutekano wuzuye. Nkawe wageze kwa kariya agasozi ka Goma, ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu. Hari abantu bari bafite ubwoba ngo agasozi nikafashwe. Ese agasozi wakigereweho n'amaguru yawe? Dore nga kariya
ku bari inyuma yacu dore agasozi gashobora kuba karamaze karatumye urugamba ruhinana ibintu bigakomera cyane, mwarabyumvishe. Aka ni kamwe mu gasozi kateraga amabombe mu Rwanda, mwarabyiboneye dore ngaka. Ndagira ngo ubakonfirime, ubabwire, ndabizi wakagezeho, ubasobanurire uko wakabonye. Abakunzi ba Narada Big Talent ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ubu ngubu umusozi wa Mogoma tayari uri mu maboko ya M23. Hari umutekano uhagije hasi hahandi munsi y'umusozi wa Mogoma, hariya kure Jidezo nta kibazo gahari. Ubu ngubu niho tuvuye, abantu bari gutembera nk'uko bisanzwe mu mujyi mu Birera, abantu baratembera ku Rompoint Senyerise, ugenda ugatambika ukagera kwa Antere Perezida, ku Teremenisi ugatambika ukagera hirya aho bita Indosho, aho ngaho hose kumanuka ukagera Gituku, hose ngira ngo tumaze kuhatambagira hose nta kibazo gihari, umutekano rwose uruzuye. Abakunzi bacu ngira ngo umva ashaka kwambuka yakwambuka nta kibazo. Ndagira ngo utubwire, tunyuze ku mupaka ubwo twabonaga abasirikare b'abazungu, bari abasirikare b'abazungu wababonye, ariko numvisha hari amazina uri kubita. Ese bari abasirikare ni bamwe mu ndwanyi zarwaniye Kongo, cyangwa bari abasirikare bo nabonye b'abazungu bo bari baje kwiripotinga, bari bari gusakwa n'imbwa, bo wababonye gute? Biratangaje cyane kubona barabazungu bavuye mu bihugu bya kure bibwira yuko baje kurwana na AFC M23. Ariko ndagira ngo mbabwire, umuntu urwanira ukuri cyangwa se umuntu urwanira uburenganzira bwe byanga bikunda aratsinda, kubera yuko arwanira ukuri nubwo abantu bagukandagira, ariko ku iherezo kuza gutsinda. Ngira ngo babonye ukuntu bambutse bafite isoni n'ikimwaro, ariko babonye ko igihugu cyo mu Rwanda cyabakiriye neza. Nabonye rwose ko babakiriye neza, nabonaga ari abantu b'abasore bafite ibigango, ariko mbonye rwose izi ngabo za M23 zafashe igihugu zishobora kuba nta gihagararo zifite, ariko ni abantu bafite umutima wo gukunda igihugu no kurwanira igihugu cyabo cya Kongo. Sinzi wowe ubona ikintu cyaba cyarabafashije gutsinda iyi ntambara, bagatsinda abacancuro, bagatsinda FRDC, bagatsinda SADC, bagatsinda na FDLR. ubona icyo baba barakoresheje ni iki gihambaye? Nkuko nabikubwiraga, umuntu urwanira ukuri aratsinda. Urabona bariya nubwo barwanaga bari bameze nk'abatazi ibyo barwanira, bamwe bapfinjiragamo bagira ngo bigaragaze cyangwa se bakore ibintu bashaka kwiyerekana, ariko mu by'ukuri aba basore ba M23 ikintu kirusha ibindi cyababashishije gutsinda iyi ntambara nuko barwanira ukuri. Kandi nagira ngo ukosora ako kantu, ntabwo bafashe igihugu, ahubwo bari barimo batabara abaturage bahohoterwaga. Ngera mu minsi yashize wagiye ubona abaturage bicwaga, abandi bakaribwa, abandi bagasahurwa. Ntabwo bafashe igihugu, ahubwo baje gutabara abaturage bahohoterwaga, nk'uko byari bimaze iminsi bikorwa ahangaha muri Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye ingabo za M23 zigaruriye. None ndi kubona turi kugenda duhura n'abaturage uri kubona ukurikije uko mbere wahabonaga, nawe uri kubona ubu urabona akamwenyu ku maso, urabona abaturage bakiriye izo ngabo za M23 gute, urabibona gute? Ngira ngo wenda nawe ushobora kubikubwira, ariko nawe amaso yawe ari kuguha. Urabona buri muturage wese turi guhura ari kubaseka yizeye umutekano, urimo ubona afite ifiyeri z'ingabo. Ngira ngo ubona ahantu hamwe na hamwe twagiye dutambuka bagiye bahanyura, ukabona bari kubakomera amashyi, ukabona birabanejeje cyane. Ngira ngo mkipenda mnaweza kusalimia. Tuko ba journalist, hakuna shida. Ndagira ngo twagenda tukagera ku Ropo Icugutu tukayereka abakunzi bacu mu kanya katarambiranye. Sawa, nta kibazo, twagenda. Murakoze cyane. Ubwo tuzajya tugenda tubereka aya mashusho, ariko bidasubirwaho. Goma yo yamaze gufatwa, iri mu maboko meza, iri mu maboko ba nyirayo, kuko barayirwaniye ndetse barayiharanira, ndetse bayimenera amaraso, kuko amaraso yimye igihugu, imbwa ziyanywera ubusa. Ubwo rero turaguma dutembere buhoro buhoro, tugende tureba uko bimeze, turagenda tubabwira uko bimeze. Bakunzi ba Narada Big Talent, ndakeka ko uyu munsi abantu bari bafite amatsiko, cyangwa bavuga ngo ishobora kuba yarafashwe. Bamwe bavuga ati ntago tubizi neza nimba ari igenzura umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma uratekanye. Ego, dore ngiyi Rompoint BDGR ukuntu imeze, ni Rompoint nziza cyane. Murabona abaturage benshi baraza bakayifotoreza, bakagira gute,
ni ahantu heza cyane, ahantu nyaburanga rwose, ni heza cyane pe. Goma rwose ni nziza cyane, kandi umutekano wagarutse, umutekano ni wose. Yego rwose birumvikana koko umutekano rwose ni wose. Abantu mufite ubwoba mureke ikintu cy'ubwoba, umutekano rwose urarinzwe neza. Urabona ibi ni bya byapa byo kuri BDGR byanditseho ngo I love Goma, mbese ibintu bimeze neza biri mu murongo. Arakomeza agenda atubwira yuko rwose yuko umutekano ari wose, kandi yuko abantu bishimye cyane, uko igihe cyari kibaye kirekire kwambuka muri Congo ari ikibazo, icyitwa umunyarwanda ari ikibazo, aho umuntu yambukaga bakamufata nabi, bakamwima agaciro, yemwe n'abakongomani ubwabo bahavuka bavuga ikinyarwanda ugasanga nta gaciro bahabwa, ugasanga baragenda bibwa ibyabo ku mugaragaro, ntibagira kivurira, ntibagira kirengera. Arakomeza atubwira ukuntu mbese ibintu byabaga bimeze, kandi ibintu bimeze nabi, aho umuntu yabaga yakambuka bakamusaka, bagasaka no muri telefone ngo barebe ko adakorana na M23, ariko ubu ngubu arakomeza avuga yuko ibintu byagiye ku murongo, yuko umwuka ari mwiza, ko abanyarwanda bari kwambuka bakambuka uko bishakiye, mbese araguma avuga yuko ibintu ari byiza kandi ari byiza cyane. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko bakwereka abakunzi bacu baraba irangabo za EN, ndagira ngo kuko ndi kubibabwira, nagira ngo mbabwire ko ubu dufite umunezero mwinshi, kubera yuko ngira ngo tuzajya kwambuka, noneho abambukiraga ku marangamuntu bazajya bambukira ku marangamuntu, bya bindi byo kubabaza permis de séjour bizongera kuba. Niwo munezero dufite, niyo mpamvu turimo kubatambagiza Goma. Ibintu ni byiza cyane rwose. Abakunzi bacu ndagira ngo mbakumbuze, numva gafite ubwoba bwo kwambuka, n'uwaba atuye i Kigali, n'uwaba atuye za Bugesera, mu burasirazuba za Nyagatare, mwese kwambuka ubu Goma ni amahoro, ibintu ni umunezero. Ubu kwambuka rwose nta kibazo, mujye mwambuka mwumva mufite, mwumva nta kibazo n'ubwoba mufite. Murakoze cyane, mwabyiyumviye. Ubuhahirane buraza kuba bwiza, ubucuruzi bwongerewe bwiza, umuntu atahira igihe ashakiye. Bya saa 9 byavuyeho, ni amasaha 28 kuri 28, uzajya ucuruza wowe ubwawe, nuruha utahe, ibintu byagenze neza. Twakomeza rero tukagenda, ukajya kutwereka n'ibindi duhishiye. Turacyari kuri Narada Big Talent, aho tukiri kumwe n'umusesenguzi. Twavuze ko tubatembereza umujyi wa Goma kugira ngo tubakonfirme neza yuko ibintu byarangiye ku mujyi wa Goma uri mu maboko ya M23. Ubu twambutse, turacyari kumwe n'umusesenguzi. Reka tubanze tumubaze aha yaba tugejeje noneho ho hitwa nguki. Bwana Jean Damascene, uranyumva? Ndakumva neza bwana Narada. Ngaho tubwira aho tugejeje noneho hitwa nguki. Ahangaha tugeze niho bita Kuropo Icugutu. Kuropo Icugutu abantu batari bahazi, ngira ngo nahangaha. Kandi Ropo Icugutu iri hafi neza, nta metero nyinshi ziriho, hamwe n'agasozi ka Mogoma. Agasozi ka Mogoma ngira ngo wakabereka karaha inyuma, wabereka agasozi ka Mogoma karaha. Dore ngaka rwose agasozi ka Mogoma, reka ngakurure gake mukarebe. Mwakabonye rwose agasozi ka Mogoma, muribona ko hariko karaho hafi rwose. Turi munsi neza y'agasozi ka Mogoma. Twagiraga ngo tubwire abakunzi bacu yuko Goma yuzuyemo umutekano uhagije. Ngira ngo abakunzi bacu nuko utabereka, abaturage ni benshi, urujya n'uruza, nubwo abantu batari baba benshi cyane, ariko nabo barabibona, imodoka ziragenda, ibintu byose, ibintu byongeye gusubirana urumare, ibintu ngira ngo murabibona yuko ari amahoro rwose muri Congo. Ibintu rwose nabo barabyibonera. Ikindi abakunzi bacu nagiraga ngo mbibutse, ahangaha Kuropo Icugutu hagerageje kubera imirwano, ubwo M23 yabohozaga uyu mujyi wa Goma, habaye imirwano ikomeye. Ariko ngira ngo mbwira abakunzi bacu yuko ubu ngubu bidasubirwaho, umujyi wa Goma wose kuva hano mu vire kugenda ukageza mu Gunga, ndetse ukarenga ukageza na Sake, aho murabizi harafashwe, hose hari mu maboko ya AFC M23. Abakunzi bacu nagiraga ngo mbabwire yuko Igoma rwose ibintu ni amahoro, Igoma hari umutekano uhagije, imodoka ziragenda, ibintu ni amahoro rwose. Turimo turabona n'imodoka za UN zirimo zitembera muri uyu mujyi. Ntabwo tuzi niba
izi ngabo za UN zabashije gukorana n'umutwe wa M23 ariko zirimo ziratembera, zirimo n'abasirikari b'ingabo z'umuryango w'abibumbye bafite n'ibikoresho byabo. Ntabwo turamenya uburyo bari gukorana n'ingabo za M23, ariko twagiraga ngo tubakonfirime neza yuko umujyi wa Goma urimo amahoro arambye. Murakoze cyane. Tugiye tunyura ku basirikare, ukuntu abasirikare b'Ventura abasirikare beza barinze amabanke, abandi mwanya bayasahura, abandi barayarinze, amabanke aracyafunze, ibintu bimeze neza. Turaza gutembera no mu makaritsiye y'ubucuruzi turebe ko nta bintu wenda byaba byarangirijwe na barusahurira mu nduru, ariko ibintu bimeze neza. Kugira ngo babonye ko twageze kuri banki provinciale igifunze, hari abasirikari ba AFC M23 bayicunze neza cyane rwose. Murakoze cyane. Ndakeka twaguma tugatembera nk'uko bisanzwe, ntabwo birangiriye aha. Turaza kubatembereza, mbese tugerageze kubereka ishusho ya Goma yose, murebe n'ukuntu k'ibintu bimeze. Turaza kugerageza n'ibinashoboka, sinzi niba byanashoboka n'izo ngabo bishobotse twazivugisha. Reka tugumireho tubazengurukira umujyi wa Goma, mugume mwirebere. Twarababwiye ko nta hantu na hamwe ho tutagera. Ubu ndakeka namwe mwatangiye kubyibonera, abari mu gihugu n'abari hanze. Cyo tubasaba ni ukuduha ubufasha buke cyane bushoboka bwo kuduha subscribe, kugira turebe ko twatera imbere n'uwo mugati ubonetsemo abana bacu bakabaho neza. Mwaba mudufashije cyane, murakoze cyane. Ikindi bibuke gusharinga kugira ngo babyereke n'abandi bakunzi n'abandi bavandimwe, basharinge rwose iyi video, bayisharingire n'abandi kugira ngo babashe kumenya uko hano muri Goma ibintu byifashe. Murakoze cyane. Uko twababwiye, aha ni kuri Narada Big Talent, tukaba turi kumwe n'umugabo w'umusesenguzi, akaba nawe yifuje kutuganiriza ngo agire icyo atubwira, akaba yatangira nawe abibwira. Banyita Karimunda Ibrahimu, nk'uko mubibona duhagaze mu mujyi wa Goma. Aha ni mu mujyi rwagati cyane bita kuri Rompo ya BDG. Twazengurutse ahantu henshi hatandukanye, turagira ngo tubabwire ko umutekano abahungu batangiye kuwusagasa no kugarura neza. Nta ngabo n'imwe ya FARDC ushobora kubona hano, ibintu byose ni amahoro. M23 niyo yafashe umujyi wa Goma ku buryo budasubirwaho. Twazengurutse ahantu hose hashoboka, ni amahoro nk'uko mumbona hano. Abantu bazi hano, urebye hano kuri Rompo ya BDG, umanutse hano ni mu nzu ijya kuri Grande Barriere. Urebye hano hepfo ni mu nzu ijya kuri Grande Barriere. Urebye na hano haruguru ni mu nzira iva Ibicuro aherekeza ku kibuga cy'indege. Aha ngaha rero ni muri centre ville, n'ahandi hantu hose hashoboka hari umutekano. Amaduka amwe n'amwe, abacuruzi batangiye kugaruka, uretse ko bafite ubwoba. Abantu bacuruza amatelefone barasahuwe n'ibindi bintu bya elegitoronike, ariko ibintu by'amadiveri, imiceri, ibindi biribwa, amadepo y'imyumbati n'ibishyimbo n'ibiki byose, abahungu babashije kurinda umutungo w'abaturage n'abaturage. Nk'uko mubibona, murabona movement, moto ziri kugenda zinahetse abana n'abagore. Murebye hariya hari utumoto tw'udutwatine dukora ubugenzi, nabwo ari hakurya bari gucuruza esanse. Ibintu rwose hano ni amahoro, nta kibazo. Muri make ubuzima bushobora kuba bwasubiye normali nk'uko byari bisanzwe. Ubuzima ntiburaba normali nk'uko bisanzwe, kubera ko nta muvuma iraba totale, nta mafaranga, nta bikorwa byara amafaranga biri gukorerwa muri uwo mujyi. Ariko mu kanya harabaye icuraburindi, ni umwijima, ni buri kimwe. Mbese hano hari ibibazo, ariko ikibazo cya mbere ni umutekano, ibindi byose bizashoboka. Ariko ndimo ndabona ukandagiye hejuru y'ibiporoporo byinshi by'amasasu. Niba mubibona, aya ni amasasu, aha haba urugamba rwose bizamura ubyereke abantu. Dore ngibi umuhanda wose ni ibintu bihuzuye, kugira ngo abantu babone ko hano haba urugamba rutoroshye. Yego, twanyuze ku mabanke amwe n'amwe dusanga abasore bayicayeho kugira ngo bayasahure. Nyamara iyo abari b'abasirikare bo navuze amazina bo natwe tuzi, sinzi yuko bari kubasha kurinda amabanke. Ibyo bintu nabibonye birantungura. Kirukanwa aha ngaha n'ubundi ni igisirikare, ahubwo wagira ngo nicyo nyeshyamba. Ntabwo ari igisirikare cy'umwuga, ni igisirikare gikora gishakamwe yacyo. Hari amabanke amwe n'amwe yahunze, ariko yasigaye nayo ari mu mutekano. Biratangaje kuba ibintu babicurika, aho baba bavuga ngo abantu ni inyeshyamba. Ni gute inyeshyamba yarinda banki? Ni gute inyeshyamba yarinda amaduka? Ahubwo ngewe mbona abo twita inyeshyamba mu by'ukuri ahubwo
abo twita inyeshyamba atari bo nyeshyamba, ahubwo abo twita ngo si bo nyeshyamba mbona ari zo nyeshyamba ngiye nkurikije uko mbibona. Mu bivuze ukuri niba munarebye no muri video komvo y'abasirikare bari mu bintu twanyuzeho, ubu ntabwo bakitwa inyeshyamba, babaye abasirikare b'igihugu. Reka tubitege mu bindi biganiro bizakurikira aha ngaha, tuzagenda tubabwira ibizakurikira. Papa Ibrahimu, none ikindi kintu waba wabonye muri uyu mujyi kidasanzwe cyangwa ku mupaka gitandukanye n'icyari gisanzwe ni igiki? Ugire ishusho waha abaturage bari gutinya kwambuka bakekaho ko umutekano utaraba neza. Ikintu nabonye kidasanzwe nuko umutekano uhari, urarinzwe. Ikindi kandi buri muntu afite agaciro ka kimuntu. Kera twambukaga abasirikare ba Kongo baduciraho, batwambura amafaranga, bagusaka, batwemera mu matelefone, bakora buri kimwe. Ariko ubu ngubu nk'uko mubibona, telefone yanjye ngiyi kandi ni smartphone, nayambukanye nta muntu wayirebyemo. Mbese ibintu hano ni umutekano. Ikindi kintu gihari nuko abaturage ba hano bishimiye izi ngabo zafashe. None se za milifura batanga ku mupaka, ubu nta milifura watanze? Reka ibyo byagiye nk'amahembwe y'imba, byagiye nk'ifuneza. Nibyo navugaga yuko iki gisirikare kitari igisirikare, aho umuntu w'umusirikare yandavurira 5 safura, akandagurira inoti y'igihumbi, wabonaga mbese ari zo nyeshyamba, ari ingegera, wagira ngo ntibanahembwa pe. N'ubundi babagaho kinyeshyamba. Umwanya kumenyera ubuzima bwa Kongo biriya twari tumenyereye kugira ngo tubone ibyo tuyishakamo, ariko ubu ngubu noneho tugiye gukora ibyo dukora byose mu buryo bw'umutekano. Murakoze cyane, reka dukomeze tugende dutemberera n'ahandi. Sasa murakoze. Nk'uko rero mubibona hano hari Borsier barayiteye ntiyaturika, ifite nomero 69 bare 40 HAT, ibintu nk'ibyo. Niba yita stream mu bwoko bwa bombe, kandi ni modification ifite ingufu, aho iguye irashwanyuka. Ariko biragaragara ko abarwanyi bakorera aha ngaha bayitaye itabashije kubastinga. Turamenyesha n'abaturage bari aha ngaha, abaturage bose nimwegera iki kintu ni hatari. Iki kintu kinini cyane, hagira umuturage ucyegera. Murakoze cyane no kubaburira kugira ngo nabyo babimenye. Sasa murakoze. Nk'uko mubibona rero abasore bacu barutashye, ubu Igoma ni amahoro. Nambutse navuye Gisenyi nje gukomfaminga ko hano hari umutekano uhagije. Izi ni hamwe n'ingabo za M23. Ndaza felicitation nzishimira igikorwa cy'ubutwari gikomeye cyane bakoze. Bavandi muri amahoro. Amakuru wewe bakwita nde? Nawe mpereye iburyo bwanjye, wambwira ukuntu urugamba gufata hano byabagoye n'ukuntu byari bikomeye. Haratugoye ariko no hatunaniye, harahangaje tunarahafata. Ingorane zikomeye hore nazo nk'umusirikare ni izihe? Yenda wabonaga ibintu bidasanzwe? Ibintu bidasanzwe, indege niyo yari ishatse kutugora ariko naho twarayimenye. Tugarutse hano naho urabona ibintu bimeze bite? Wishimiye kugera muri uyu mujyi gute? Wawusanze ute? Se byari inzozi? Wabonye inzozi zawe zigezeho? Wabyakiriye ute? Mabona neza, wongera tuhafate ntabwo byatugoye. Urugamba ntabwo rwaboroheye, byari bimeze bite muri make? Indege niyo yari ishatse kuturasa. Baracyananiwe, mureke tubaha akanya ko kuruhuka kugira ngo bakomeze ibindi bikorwa bijyanye n'umutekano. Nazanye na mugenzi wanjye tuvanye hakurya mu Rwanda, wakwivuga abanyarwanda bakakumva. Urabona turazishimiye cyane rwose, turi kumwe, turabishimiye cyane bavandi. Mwakoze cyane kutubohora, baba bamaze iminsi badutesha umutwe batunyanyasa, ariko ngira ngo turabishimiye cyane. Hano hariho n'umuturage wigendera, nawe yababwira ibyishimo. Ndi gutambuka, Ibyishimo. ariko ndishimye cyane. Imana ibongera imigisha myinshi pe. Turapfuye kandi turapfuye cyane, ariko bugiye kutuyobora. Sawa, urakoze, reka tugushimire. Nk'uko rero twababwiye ko turi kugenda tureba uko umutekano umeze muri uyu mujyi wa Goma. Mureke tube dusezeye kuri abahungu bakomeze imirimo y'ibijyanye n'igisirikare, cyane cyane ko nahaduyi ashobora kutwinjirana. Aha turi mu birindiro. Murakoze pe. Igira hino gatoya.
aha turi ni mu birindiro, murabona ko za mashini gani ziba ziri hariya zishyigikiwe, ariko ibi byose ni ibikoresho by'umutekano wacu, nta kibazo dufite, turacyakomeje kugenda umujyi kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze. Ciao. yose iragaragara. Nk'uko rero twakomeje kugenda tubizeza, twabijije ko turi kugenda mu mujyi wa Goma tubereka ukuntu hose umutekano umeze. Murabona circulation, ibintu byose ni amahoro. Ahangaha bahita rompo ya BDGR ku bantu bazi Goma. Murabona hano hari icyapa ngo welcome to Goma, sinzi niba mukibona neza. Ibintu n'umudendezo, amahoro yagarutse, movement zigiye gutangira. Mbese iki gihugu cyagize umugisha n'amahirwe kuba cyabahowe n'ingabo za M23, nta FARDC nimwe babona, kandi abaturage bose bishimiye iki gikorwa cyabaye. Urabona ko mpagaze ahantu bita mu rompo ya BDGR, mvuye mu mujyi hagati, mvuye mu birindiro by'ingabo, ahantu hose ni amahoro hano i Goma. Ubwo turakomeza kugenda tubabwira ukuntu ibintu bimeze.